Ese urashaka kumenya Rose wakinnye muri Titanic ni muntu ki? Ese hari ayandi mafilimi yaba yarakinnye? Niba yarakinnye yaba ari ayahe? Ntukuremo ino video itarangiye kugira ngo umenye amateka ye, ndetse ukore subscribe ndetse na like na comment kugira ngo uzajye ubona amakuru y'abasitari bagiye batandukanye bagiye bakina amafilimi agiye akundwa cyane mu isi. Reka turebe amateka y'umudamu w'igitangaza ufite ubwiza budasanzwe wakinnye yitwa Rose muri filime ya Titanic. Amazina ye yiswe n'ababyeyi yitwa Kate Elizabeth Winslet. Uyu ni umukinnyi wa filime w'Ubwongereza, akaba yaravutse tariki ya 5 Ukwakira mwaka w'1975. Akaba ari umugore umenyerewe gukina, ari umugore ukomeye ndetse akaba ari umugore utoroshye, akaba afite ubwiza budasanzwe, akaba yarakinnye amafilime agiye akundwa cyane ku isi ndetse akaba ari mu mafilime y'ibihe byose. Aya mafilime yatumye atwara ibihembo byinshi bitandukanye, harimo nk'ibihembo bya Glamour Awards, Academic Awards, ibihembo 2 bya Prime Time Emmy, ibihembo 5 bya BFTA ndetse n'ibihembo 5 bya Golden Globe. Uyu mugore, ikinyamakuru cya Times cyavuze ko ari umwe mu bantu 100 bakomeye cyane mu isi. Aha hari mu mwaka w'2009 kugeza mu mwaka w'2021. Yagizwe umuyobozi w'urwego rw'Ubwongereza CBE mu mwaka wa 2012 ndetse ifoto ye iza gukoreshwa mu iserukiramuco mpuzamahanga rya filime. Iri rikaba ryarabereye Toronto. Uyu mudamu akaba yarashakanye n'abagabo 3 batandukanye, aho yashakanye n'uwitwa Dimitri Proton mu mwaka w'1998, baza gutandukana mu mwaka wa 2001. Yongera gushaka n'uwitwa Sam Mendes mu mwaka wa 2003, maze baza guhana divorce nayo mu mwaka wa 2011. Haciyeho umwaka umwe gusa yongeye ashakana n'uwitwa Edward Abel Smith, aha hari mu mwaka wa 2012, akaba ari nawe bari kumwe ubu ngubu. Uyu mudamu yatangiye gukina filime afite imyaka 15 gusa, aho yagaragaye muri filime ya Enclan. Uretse ko bivugwa ko filime ye ya mbere yayikinnye mu mwaka w'1994, ari umwicanyi ukiri muto w'ibiremwa byo mu ijuru. Iyi filime ikaba iri muri zamuhesheje igihembo cya mbere cya BFTA. Yaje kuba icyamamare nyuma y'uko yagukiniye filime y'urukundo ya Titanic. Abenshi bakunda kuyita ngo ni Jack na Rose. Iyi filime ikaba yarasohotse mu mwaka w'1997, akaba ari filime yinjije amafaranga menshi muri icyo gihe ndetse irakundwa cyane muri uwo mwaka. Ntareka kuvuga ko na n'ubu ngubu iri muri filime z'ibihe byose. Uyu mudamu yagize uruhare mu gushinga umuryango utabara imbabare wa Golden Heart Foundation. Uretse ibyo, uyu mudamu yakinnye amafilime menshi agiye atandukanye, harimo nka Heavenly Creature, Sense and Sensibility, Hamlet, Titanic, Eternal Sunshine of Spotless Mind, Finding Neverland, The Holiday, Contagion, Divergent, Steve Jobs ndetse na Avatar. Mwakoze kudukurikira. Iyi channel yitwa Rukezo. Kora subscribe maze kandi kunzujya kugira ngo udacikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Aya yari amateka y'uwiswe Rosa. Nge nari Ira. Ciao ciao, hasta la vista.